بشاورته یا ناونده هیوالسورا کرد لباجار کوبانی دنوا 24 ساعتان ده خدمت مروی و تندرستی پیشکشی گل دیگه. ده بشاورته ده سه عربین امبولانس هنه و ده دمین پیوز ده لگل نخوشخانین کوبانی جی هم آهنگی دیگه. هر وها ده بش ده کادروین پسپور و پرورده کری که ده کاره ده شرط و مرجن آورته ده بخبته کار دکن. هجای گوتینه یا کو بشاورته یا هیوالسورا کرد لکوبانی ده سال 2021 ده هاتی آفا کرن. سريع مخاطر انا كيف ابرز سريع دوران ما تفحيل كر بحيث مثلا جبو حادثة كشيد به بيجن عرض حزندنا كشيد به تفجير كشيد به كتشتك كشيد به ام جيرا حاضرن او كنا خوشك هبه مثلا مول به شكاستن هبه يا مشاكل حصرا ممكن يصافي بخوزه اصحافي به ممكن يصافي دورن تنتين او جمش في ديسام دبن دورن او ام كونن جفر حطوني جزيره ديسو بنهرن مراكز زي برن مثلا براقي هي الحاسكه هي لو هي وتنسيق ماجيكش كم بهافرو هي وقت هنا كم مثلا نخوشك امكن نقل بكنا مش في كوبوني امكن من هنا راقيه ام ديسو بتنسيق ام دبن دورن غرفه عمليات الجامعه هي الجزيره زوتن رقمي وما القدر بالا كري تقريبا قول وقت هنا كم پروردون دادن ام رقمه كجيفي دادن يعني ام بيجن كتيبات تك هي اصافات اوليه او بخار رقمي اول سر هي غرفه عمليات سر هي دري و رقمي اونا المول جام خاب عمليات رو تنسيق دكن و مثلا كوبون دكيبن هرنا جزيره ديسا ام بمره اونا عمليات مره تنسيق دكن جيهاني كدكي اونا بنهر مشيليه ديننا الودره او عمليات تنسيق دكن انه واجيوش فيرو حاضره كو ام تنج في دره رود كن دبن دورنا ودر